lúc cho nó mò lò nhau trong the East Side St. Paul who Ho Gourmet Chinese Restaurant nhau trong sang the East Side St. Paul bây giờ nên mình chỉ tụ chú. This is Kayling from Ho Gourmet. We're waiting here. We will all welcome for all the Hmong family coming in our restaurants, and then we thank you for all supporting for like that many years. We love to, doing all the business, and then we kind of like a whole family together, all community stand by, beside each other to do what we can in here with us, with the next generation, and then the generation after that. So, and then thanks again, and then we're really welcome to you all, and then thank you all to supporting in Ho, which will be together for years and years. Bây giờ bỏ này tôi đang chống thế bỏ rồi mỏ khá cơ và chạy hồ thế đã rộng cầu cơ nhớ đồn the East Side St. Paul between cho vài bìa thế cho ru đợi cho chụp lâu East Side nọนี่คือตัดต่อปอจะชาหนอมาจงโกเกินก็เลยเที่ยหูที่ได้พงตัวโดมินโซตานนอเยอะตัวนอนแต่ลุลานนอซื้อจินอเลยคอเลยเขาเจอก็ตัวโดนตัวโฮGourmet Chinese Restaurantเธอย่อยาโกจั่วยีโยชิโอฮาสันโรโกจั่วยีโยชิโอฮาสันโรเซนต์พอลมินโซตาจีจั่วสอดตรงยอเต่าจีชาเปอีส่วนเปโกเต่าเต่าจีชาเปอีส่วนเปโกเต่าลอยยอเต่าจีชาเปอีส่วนเปหนึ่งก็เปล่าลอยยอนี่มูใช้ตัวโซอินเทอร์เน็ตนินโดwww.hohomn.com